Кутман таң достар, бүгін 14 апрель Jazz Demi жарышына келдік. Бұйырса біраздан чурқайбыз. Мен бүгін 21:30 чурқайм. Бұл жарышта өзгөчө бір қызматым бар. Шерегиз экөөбүз біз пейсмейкер болып қызмат кылабыз. Пейсмейкер деген ким? Бұл белгилүү дистанцияны белгилүү убакытта чуркап келген адам. Мындай айтканда. Биз 1 саат 44 мүнөттө чуркашыбыз керек. Биз менен мисалы чуркасаңар, ошол убакытта финишке келесиңер. Ошол көрүшкөнчө жолдо катары камера менен чуркаганга аракет кылам. Жана бир сыра бул жактагы иш-чара эмне кандай болуп атат, тартып көрсөтөм буйрса. Чуркайбыз. Так, біраздан старт башталат көрүсө. Азыр жылынып атабыз. Ондай шариктерди алганбыз. Ушул шариктер менен сол бияка адамдар кирип кетти. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Бүгүнкү пейсмейкердеги менин шеригим Даниэль Жээнбеков. Çok rahmat mehmanlar görüşeceğiz sizlerge. Den soğuk kalayın. Jazz ayında Jazz Demi attı Türk'o bolup atat. Biz bolsa çıkaran menen 21 kilometre bağındırgan hareket жасайбыз. Ошо туугандар катталыңыздар, жазылыңыздар. Biz ардайым сиздер менен. Эгер кандайдыр бир суроолор болсо, биз жооп тапканга аракет кылабыз. Сау рахмат, Даниэль. Бул жерде Даниэль жөнүндө бир эки сөз айта кетейин. Бул бала негизи атлеттердин арасында таанымал эле бир бала. Скөлдө айланып чуркаган жигиттерден саламат кылай. Жакшы? Хорошо. Обязательно. Ошондой мыкты бала ардайым чуркап жүргөн болот, велосипедде жүргөн болот. Бир карасаң тоолордо жүрөт. Ошондой жигит. Герликпиз, биякта уже десятка. Давай, жигиттер. Вперед. Давай. Буйрса 5-6 адам болуп кетип атабыз. Биякта пятерка разворот, десятка разворот кылды. Биринчи келеткон жакта жүрөйүн. Давай. Браво. Давай. Сон. Экинчи кайнар Элдева. Бака, давай, красавчик. 5 километрге жетейин деп калдык. Жакшы кетип атабыз. Темп 4:55. Давай, Ильяс. Ильяс, давай. Тренер, давай. Эрмек, давай. Биякта экинчи пачка. Олар сон. Бул жер 10 километр чуркагандардын развороты. Давай, Бек, достан. Ну, пятерка сюда, пятерка обратно. И дальше.
In the cracked up pavement, dandelions grew like a vow from a world that wouldn't let us down. On an empty schoolyard, the summer was new. We talked about bands and ways to leave this town. We laughed and lied, debated and confided, tried to fake it to get by. Back at Johnny's house, his folks were out. White lightning struck like a golden blaze. Everyone went crazy. Everyone was there that night. A grown-up kissed in a twilight haze. We thought we'd had it. Damn, I'm sure we did. Have we let it slip away? In an endless dusk we prospered, when everything was bright and new. A crew of jokers and believers, moonlight dreamers. Так, 13 километр. На разворотқа келдік. Ага. 13 километр өттік. Азыр эми бияка 10 километр қалды. Соны баратабыз. Бирок албетте биякта бирге чуркагандар бир аз кыйналып башташты. Жерден бирге аракет кылып атабыз. Воды? Можно воды? Воды? Ага. Ой, кечирим сурайм. Just a heartbeat away, still another life. Have we let it slip away? In an endless dusk we prosper, when everything was 20 километр. Четенде қалдық бұйырса. 1 километр қалды жақта. Кейін көрініп қалды. Соны батамыз. Бірақ алып келген адамдар бәрі же қалып кетті, же бізден ашып кетті дегенде. Sağ geldik. Qanchaga geldik? 21:15. 4:56 bilan chiqdik. Ровно. Да, 29. О, рахматчан, рахмат. Медаль алды. Короче, башкача экен. Саны. О, рахматчан. О, суда алдык. Асу. Келдик. Пол марафон. Бүттү. 21 километр. 21 километр пейсмейкерлік жұмышымызды атқардық. 1 саат 44 минут 30 секундта келдік. Бұл жарыштың медалі онда екен. Бақай банк. Ортосы айланып тұрады. Бақай банктың эмблемасы бар. Соның. Башқача болып тұр. Ала, соның тұрайын. Қандай болды? Жақсы болды. Екінші келдім. Да, құттықтаймын. Молодец. Соның. Яқты адамдар бары жырғашып жүршеді. Жарыш маңайында айтқанда спорттық майрам. Сүрөткө түшкөн, сүрөткө түшүп жүрүшөт.
Faiz adam Если что. Камералар кетип калды. Если что, Faiz adam Если что, Faiz adam Поздравляем, прекратите. Ну и у нас остается еще я кульсами. Хорошо. Окей, два направления. Мужчины и Хорошо, bizde kim oldu? девушки. Берметилеби? Обращаем внимание на сцену, у нас есть сурдоперевод. Сейчас мы будем приглашать сюда также представителей категории лоус. Жарыш бүтті, мен біраз заминка қылып қойыш керек. 4 километр чуркап койсок анан үйгө кетебиз. Награждение бүтүп тур, бизге чейин бардык десяткада 21 баланы тыйындап калыптыр. Браво, Эльча, давайте. А вот и чемпионы. И с вами обратно, да? Кутуктайм, молодцы. Да, Баха красавчик вообще. Второй, да? Азамат, мана. Как всегда, достимдин адамдары эң жакшы результаттарды көрсөтүп сону. Пушки. Азамат вообще сөз жок. Бирден топ келди азан. Давай. Ар бир жарыштан мурун ушинтип бир серия сынабыз. Жарыш бүткөндөн кийин кайра эле ушул эле топ менен заминканы сөзсүз кылыш керек, бул аябай пайдалуу. Ошого бир серия чуркап койсок, ошон менен үйгө кетебиз. Бүгүнкү жаз деме ушун менен бүтөт.